Mai Ausetalia fatal fatu se whapoponga le nei o Tala Fou o le radio Samoa. E momo atu se ripote le mafui e saina i le tau na ringa, le mafui e fitu te se maletasi le malosi le fua mafui i se vaenga o le whaitu o Xinjiang. O ripoti mai le Earthquakes Network Center saina o ta wai o whaitu na fia o Wushu County i Aksu. O ripte fo le televisi a lea tunu na iei fo isi lulunga po aftershocks e o atu le malosi le whate si malerima i le fua mafui e. Na whaalongoi na fwoi le mafui e Kazakhstan, ma wato tele wanga i ese mo lato fale. O lo liptia fwoi le United States Geological Survey, le whaalongoi na le mafui e le Tianshan Mountain Ranges, ma lo taria se ripoti le tamai mai seina e tu sa le mafui e peyeini soifua o a fiai. O fola le whainga malo au stadia le whaio ni sa po o sanctions e whaasanga i le ri Rusia Alexander Ermakov o no lana mata whaio i le mata upo le Medibank a private breach o se turanga na whiai ni wha maunga ma wha mataranga. O le rua i taimile nei wo whaiai e le malo ni tua inga sa whapea o cyber sanctions le ana mata whaatula whono ina mai le rua wherua tasi e apala iei whaasalanga tau tupe i tangata o lo o au fia i ni tua inga os whainga te tele whapea i lungo le interneti. O whamtaranga patino i tangata e iwa te $5 miliona o pāanga le Medibank na ngā o ia i os whainga ia le rua wherus whururua ma le tere o ia whamaumonga o whaasararawi nei runga o maketi uriuri o penga ta whairangi pōngi sāpo le dark web. O whairoa i la le whainga malo wailoa i suenga o le tangata leo Alexander Ermakov sa whea ngai mai os whainga. Whairoa fo Minister vai Fafo Penny Wong wa iei fo isa wa whaia o counter-terrorism sanctions wa whaia whaasanga i tangata e toa sfurmararua e iei so tanga i le kulupu le Hamas, Hezbollah ma le Palestinian Islamic Jihad. E to oluari i wari pute mai wa maari riure tu i mātua me le pone i le so no o se whaarablawe tau ta vale. O le whasosoani whaapavawe na ngā iane le no whanga le tupoi le whaarablawe Camp Road i Broadmeadows i le afore rima i le waweao ina ua le ma whaiona whaatonu le ta vale ma whetu ai ma se pomoli. Whai mai na maari liwa i lava ali e to olua sa iei tonu le ta vale alo iei lau su e le temine i le no whanga mo su e ngā matau ma whai e wha mautua i le mafuanga tonu o le whaalawe. E iei videos waria e le so i le temina mawai e se tangata la vea i po le lifesaver se poloka o le whala au whasaino le cocaine mai le matawhanga i Bondi. O ia videos na mua i lo mia ata i le Sydney Morning Herald o lo maua tuai le ata o le temina mawai e le afifi le i tutono le jet ski sa whaonga ina le lifesaver ma lo tusia i lumo le afifi le ingoa Zoe. Wha moe le ali i e longo leo le mata upule nei, a o lona manatu masalo pe se lau i le lua se lau wafe, se vai ngā tupe maua mai ai lea a fifi. A o le i whaiere ki wisi masi o le tausanga na te nei na wa ai nisi a fifi whaapea o le cocaine o ta whea ane i ngā taifale o mata whanga i tu i mātu o sini, e fōringa mai o le uta lea e sawa i ma le poloka lea maua mai tutono le jet ski. I wha maumau ngā neo ni sa walese o ta wai e lua se lau 5 kilo le cocaine na maua mai matawhanga i le māsina la mai ana te nei. Ma le tala mulimuli o le whao Kirili o whaelo mai le ofisara wa ai tau o le atau nu tonu i ngā taifale o Queenslandi i le whaasaro atu le waweao a tai ao. I le watu reo na awhia vaenga o Queenslandi i le whao Jasper au le fwoi watu e tā pena mō Kirili. O lo whautuaina isi vaenga e peo Cairns ma St. Lawrence i le wha ma o matangi ua tā ua pea marsalau 2 kilometer i tūrā le Manarosi. O le Whitsundays wa o lapta i fwoi ma o lo whautuaina le wa ai tau la tau au mau i no whanga tūtutonu o matangi e ono o le Manarosi i le salau 5 kilometer i tūrā. Whautuaina tangata i a mātala a wale no whai ai whaatino le puipuinga i mawhaiona au sia e puipui ei soifua mai a whianga o suinga o ngaonga o le tau. Ia o tala nāle radio Samoa mai Ausetalia i nei fwoi a salua tātou tu e whtapa i fwoi rungo pēa ule ea i le tau le taimi lava nei i le whaa i le whewhia tai au i seisi whapoponga wha soifua ia.